ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи ахборро манзури шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Фахриддини Муҳаммад Юсуф. 28 май ба муносибати таҷлили 30-юмин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази таълимии пойтахт бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои наву замонавии 4 ошона ба истифода дода шуда барои бунёди 5 бинои дигари 16 ошона барои хизматчиён асос гузошта шуд. Таваҷҷӯҳ намоед. 28 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати иштирок дар рӯзи таҷлили 30-юмин солгарди таъсиси қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади шиносоӣ бо вазъи будубоши ҳайати шахсии қушунҳои сарҳадӣ ба маркази таълимии пойтахт дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ташриф оварда нахуст бинои наву замонавии 4 ошёна иборат аз ошхона ва хобгоҳи сарбозонро бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ифтитоҳ намуданд. Сипас сарвари давлат бо шароити фароҳамгардидаи бинои навбунёди замонавӣ шинос шуданд. Бинои 4 ошёнаи таълимӣ аз ҳуҷраҳои корӣ барои ҳайати афсарон, хобгоҳи васеъу барҳавои сарбозӣ, ҳамом, хонаи хизмати маишӣ, анбори нигаҳдории маҳсулот ва сару либоси ҳарбӣ, ҳуҷраи аслиҳа ва хонаҳои фароғатӣ иборат мебошад. Ёдовар мешавем ки 28 майи соли 2022 дар ҳудуди маркази таълимии пойтахт пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо лоиҳаи бунёди ошхона ва хобгоҳи сарбозон бо гузоштани санги асос ба корҳои сохтмонӣ оғоз бахшида буданд. Аснои шиносоӣ бо шароити бинои нави таълимӣ президенти кишвар бо сарбозон суҳбати самимӣ доир намуданд. Зимни суҳбат бо гурӯҳи сарбозон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки донишҷӯёни муассисаҳои олии таълимии ҳарбӣ бояд аз ҳисоби ҳамин гуна сарбозони донову зирак, ҳушёру танӯманд ва ватандӯсту фаъол ки аз мактаби ҷасорат дар қисмҳои ҳарбӣ гузаштанд интихоб бояд кард ва изҳори боварӣ намуданд ки аз онҳо афсарону фармондеҳони беҳтарин омода кардан мумкин аст. бинои навбунёд барои омода намудани мутахассисони хурди сарҳадӣ нигаронида шуда бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. чунин шароити зарурӣ имкон фароҳам меорад ки мин баъд мутахассисони хурди сарҳадӣ омода карда шуда ҳамчун сарбозону афсарони содиқ бо дарки баланди масъулияти ватандорӣ марзу буми давлатро ҳифзу ҳимоят намоянд. дар маркази таълимӣ инчунин тамоми инфрасохтори зарурӣ аз ҷумла синфхонаҳои компютерӣ, нуқтаҳои тиббӣ, майдонҳои сафороӣ, қисмҳои навбатдорӣ, нуқтаҳои назорати гузаргоҳ ва дигар биноҳои ёрирасон таҷдиду навсозӣ гардиданд. ҳамаи ҳуҷраҳо ва толорҳои иншооти нав бо тамоми таҷҳизот, мизу курсӣ ва дигар ашёи барои хизмати сарбозон зарурӣ муҷаҳҳаз карда шуданд. иншооти нав дар доираи дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пайравӣ аз иқдомҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо саҳмгузории соҳибкорони ватанӣ мутобиқ ба талаботи муосир сохта шудааст. ёдовар мешавем ки ошхонаи маркази таълимӣ бо назардошти талабот муҷаҳҳаз гардонида шудааст. аз ҷумла дастгоҳҳову таҷҳизоти муосир барои омода кардани хӯроки сарбозон дар ошхонаи навбунёд насб гардида он бо мизу курсӣ таъмин шудааст. зимни боздид президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳайати шахсӣ ва масъулинро вазифадор намуданд ки ба сифати хӯроки сарбозон ва ғизонокии он диққати аввалиндараҷа зоҳир намоянд. бо бунёди иншооти нави таъиноти ҳарбӣ шароити иҷтимоии афсарону сарбозон беҳтар мегардад. мавриди зикр аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо ташаббус ва таваҷҷӯҳи хоси пешвои миллат сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон заминаҳои моддию техникии қушунҳои сарҳадӣ мукаммал гардида сафи артиши миллӣ ва воҳидҳои низомӣ бо кадрҳои баландихтисос
бо таҷриба ва далеру содиқи ватан пурра карда мешавад. инчунин ҳайати шахсӣ имкон доранд нозукиҳои хизмати сарҳадӣ ва нишонзаниро дар майдончаи омӯзишӣ аз худ намуда малакаи касбӣ ва омодабошии ҷангии худро ҷиҳати муҳофизати сарҳади давлатӣ сайқал диҳанд. имрӯзҳо дар ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадӣ дар баробари мардон бонувони содиқонаю софдилона фаъолияти босамар доранд ки ин намунаи баланди шуҷоату шарафмандӣ ва нангу номуси ватандорӣ мебошад. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ки аз ҳисоби хоҷагиҳои ёрирасони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол мешаванд дидан карданд. дар намоишгоҳ номгӯи зиёди сабзавоту полезӣ, меваҷот, ғалатдона ва маҳсулоти консервашуда муаррифӣ гардид. бо мақсади ғанӣ гардонидани дастурхони сарбозон бо маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла гӯшту шир дар назди раёсати ақибгоҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон хоҷагиҳои ёрирасон ташкил шудааст ки ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадиро бо маҳсулоти тару тозаи табиӣ таъмин менамоянд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти қушунҳои сарҳадиро барои истифодаи босамар аз ҳар қитъаи замин ки дар ихтиёри хоҷагиҳои ёрирасон аст ҳидоят карданд. дастур дода шуд ки кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ аз лиҳози экологӣ тоза бештар карда шуда қисме аз он барои фаслҳои тирамоҳу зимистон захира карда шавад. бо эҳсоси баланди худшиносӣ ва омодагии пайваста риояи талаботи ойномаҳо ва интизоми қатъии ҳарбӣ асоси фаъолияти ҳаррӯзаи афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадиро ташкил медиҳад. ҳамин аст ки ҳамарӯза дар ин маркази таълимӣ афсарону сарбозони бонангу номус тавассути гузаронидани машқҳои ҳарбӣ малакаи касбии худро сайқал дода хизмати ватан модарро содиқонаву софдилона адо менамоянд. қобил ба тазаккур аст ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таи чанд соли охир дар саросари мамлакат як қатор бинову иншооти аҳамияти ҳарбӣ дошта комиссариатҳои ҳарбӣ, хонаҳои истиқоматӣ барои афсарон ва оилаҳои онҳо ва дигар иншооти ёрирасони низомӣ бунёд меёбанд. ин аст ки имрӯз қушунҳои сарҳадӣ ҳамчун такягоҳи боэътимоди давлат ташаккул ёфта дар сафи пеши ҳимояи сулҳу суботи сартосарӣ, мубориза бар зидди қочоқбарон, пешгирии убури хатти сарҳади давлатӣ ва дигар омилҳои халалдоркунандаи оромии кишвар қарор дорад. сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳайати шахсиро барои истифодаи муфид аз имконияти фароҳамшуда муҳофизати сарҳади давлатӣ пойдору устувор нигоҳ доштани истиқлолу озодии ватан ва зиндагии ороми мардум вазифадор намуданд. 28 май дар маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо гузоштани санги асос ба сохтмони 5 бинои истиқоматии 16 ошиёна бо 840 манзили истиқоматӣ барои афсарони қушунҳои сарҳадӣ оғоз бахшиданд. зимни шиносоӣ бо тарҳи лоиҳа ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки биноҳо ҳар кадоме шакли муосир дошта ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта хоҳанд шуд. дар ошиёнаҳои якум ва дуюми биноҳои истиқоматӣ марказҳои савдо ва хизматрасонӣ, муассисаи томактабӣ, маркази омӯзиши забонҳои хориҷӣ, марказҳои хизматрасонии тиббӣ ва коргоҳи дузандагӣ сохта мешавад. тибқи лоиҳа дар ҳавлии биноҳои 16 ошиёна ки барои хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ пешбинӣ шудааст, ҳамчунин зеристгоҳ, дегхона, майдончаҳо барои бозии кӯдакон ва дигар иншооти ёрирасон бунёд мегардад. аз рӯи нақша дар ин биноҳо барои зисту фароғати хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ ва оилаҳояшон
тамоми шароит фароҳам оварда мешавад ва масъулияти онҳоро дар иҷрои вазифаҳояшон боз ҳам баландтар хоҳад намуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат масъулинро ба иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ вазифадор намуда таъкид доштанд, ки ин биноҳо бояд ба таври замонавӣ ва мутобиқ ба меъёрҳои шаҳрсозӣ сохта шаванд, то ки солҳои зиёд ба хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ хизмат намоянд. 28 май дар шаҳри Душанбе баъди иштирок дар паради ҳарбӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иншоати нави соҳаро ифтитоҳ ва аз шароити хизмати афсарону сарбозон боздид ба амал оварданд. Таваҷҷӯҳ намоед. баъди анҷоми паради ҳарбӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе бахшида ба 30-юмин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бинои нави ситоди отряди таъиноти махсусро ифтитоҳ намуда, ҳамзамон аз фаъолияти коргоҳи истеҳсоли воситаҳои техникӣ боздид намуданд. иншооти тозабунёд дар заминаи қисми ҳарбии мазкур сохта шудааст. бинои ситод аз ҳуҷраҳои кории роҳбарияти қисми ҳарбӣ, аз синфхонаҳои дарсӣ, хонаи фароғати афсарону сарбозон, дафтардорӣ, хобгоҳ ва дигар иншооти ёрирасон иборат аст. дар ин ҷо ҳамчунин барои афсарону сарбозони қисми ҳарбӣ хобгоҳ пешбинӣ шудааст. таҳхонаи отряди таъиноти махсус аз маркази алоқа, нуқтаи банақшагирӣ, синфхонаи дарсӣ, оташфишонӣ, мерганӣ, нуқтаи идоракунӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат буда ҳамаи ҳуҷраҳо бо лавозимоти корӣ таъмин мебошанд. махсусан маркази алоқа ҷузъи муҳим дар самти назорати доимии сарҳади давлатӣ ба ҳисоб рафта ба 4 самт вилоятҳои Суғду Қатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияҳои тобеи марказ иртиботи доимиро таъмин месозад. синфхонаҳои тайёрии алоқа ва оташфишонию мерганӣ имконият медиҳанд, ки афсарону сарбозон дарсҳои назариявию амалиро дар сатҳи зарурӣ ва бо истифода аз лавозимоти муосири соҳавӣ ба роҳ монанд. синфхонаҳо бо технологияи насли нав муҷаҳҳаз гардонида шуда ҳифзи техникии иттилоот ва алоқаи боэътимоди махфикунонидашударо таъмин мекунад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нуқтаи идоракунии отряди таъиноти махсуси қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба тариқи онлайн як қатор иншооти нави соҳаро ифтитоҳ карда бо рафти машқҳои тактикию таълимӣ шинос шуданд. ба муносибати 30-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ бо иштироки сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артеш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маркази таълимӣ саҳроии лоҳури қушунҳои сарҳадӣ, маҷмӯи манзилҳои истиқоматӣ ва кӯдакистон барои ҳайати шахсӣ отряди сарҳадии ҳамадонӣ, толори варзишӣ дар муассисаи давлатии таълимии гимназияи ҳарбии ворисони Куруши Кабир ва дидбонгоҳҳои сарҳадӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба истифода дода шуд. сардорони муассисаву дидбонгоҳҳои нав ба президенти кишвар дар бораи омодагии ҳайати шахсӣ гузориш доданд. муҳтарам сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, дидбонгоҳи сарҳадии нуҳуми ба номи Қувватов Собирҷони отряди сарҳадии Мурғобро қабул кардам. ҳайати шахсии дидбонгоҳи сарҳадӣ барои муҳофизати сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омода аст. сардори дидбонгоҳи сарҳадӣ лейтенанти Калон Исмоили Фарухшо ба ватан, ба пешвои миллат содиқона хизмат мекунем. низом таваҷҷӯҳ бабайн. муҳтарам сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳайати шахсии дидбонгоҳи сарҳадии чорум ба номи лейтенанти Калон Ибодлои Убайдуллозодаи отряди сарҳадии Мурғоб барои муҳофизати сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омода аст. сардор дидбонгоҳи сарҳадӣ майор Розиқов. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳайати шахсии гимназияи ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон толори варзиширо қабул карданд. сардори гимназияи ҳарбӣ полковник Раҷабов, ба ватан содиқона хизмат мекунем. муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон,
مرکز تعلیمی صحرایی لاهور قشون‌های سرحدی را قبول نمودم. سردار مرکز تعلیمی صحرایی قشون‌های سرحدی پدپالکونیک شیرینزاده با سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت صادقانه خدمت میکنیم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان، دولت سرحدی همدانی مجموعه منزل‌های استقامتی و کودکستان را قبول نمودیم. سردار ارتش سرحدی همدانی پالکونیک شریپوف. همچنین در نقطه اداره‌کنی سرور دولت محترم امامعلی رحمان رفت مشق‌های تاکتیکی و تعلیمی که از مرکز تعلیمی لاهور از جانب سربازان و افسران تعینات مخصوص قشون‌های سرحدی نمایش داده شد نظارت نمودند. همروزه در دیدبانگاه‌های سرحدی افسران و سربازان باننگ و ناموس با استفاده از شرایط زمانه‌ای که دوام 2 سال اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان فراهم آورده است با تکمیل مهارت حربی مشغول شده در پاسخ به غمخوری‌های دائمی رهبر دولت خدمت وطن مادر و حمایت مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال را شرف و ناموس ملی معنیدار می‌کنند. من بعد از نقطه اداره‌کنی سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان با طور ویدیویی نظارت کرده شده برای در موردهای ضروری با کماندیران قسم‌های حربی و ریاست‌های منطقوی گذراندن صحبت‌های مستقیم امکانیت مطابق با طلبات مهیا گردیده است. در حدود اتریاد تعینات مخصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با لایحه انگاروی بناهای استقامتی خدمتی برای کارمندان قشون‌های سرحدی شناس شده برای آغاز کارهای ساختمانی سنگ اساس گذاشتند. در مجموع برای 840 خدمتچی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله منزل‌های استقامتی ساخته می‌شود. لایحه مجموعه بناهای بلندآشانه استقامتی در اساس معیار و قاعده‌های شهرسازی معاصر تهیه کرده شده. در اینجا شرایط خوب زیست و فراغت مهیا خواهد شد. بنیاد منزل‌های استقامتی در ادامه غمخوری‌های دائمی پیشوای ملت صورت می‌گیرد. دوام 2 سال اخیر در هر یک دیدبانگاه سرحدی برای افسران منزل‌های استقامتی با تمام شرایط ضروری ساخته می‌شود. در فعالیت قشون‌های سرحدی با افسران و خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی و عائله‌های آنها 1777 خانه‌های خدمتی شخصاً پیشوای معظم ملت تقدیم نمود. با اشتراک رهبر دولت امروز در شهر دوشنبه در جزء تام‌های قشون‌های سرحدی ساختمان بناهای بلندآشانه آغاز گردید که تقریباً 1500 خانه‌های خدمتی با افسران و پراپورچی‌های قشون‌های سرحدی سپرده می‌شود. برای ما خدمتچیان حربی تالار ورزشی، تالار مشق‌ها و چند بنا و انشاءات از نو ساخته برای ما تقدیم کرده شدند. بیناداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش امامعلی رحمان میرسانم. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در اتریاد تعینات مخصوص قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان از کاخ دیوشتیچ بازدید نمودند. کاخ دیوشتیچ از انشاءات جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و 30 سالگی تأسیس‌یابی قشون‌های سرحدی محسوب می‌شود که در دوام کمتر از 1 سال با سطح و صفت بلند بنیاد شده است. بنای نو از آثارخانه پیشوای ملت با شکوه مجلسی و انشاءات یاری رسان عبارت می باشد. همچنین در اینجا معلومات در شکل خطی و تصویری درباره مرحله‌های تشکل و مکمل گردانی قشون‌های سرحدی و ادبیات زیادی بدیعی و سخنوی جای داده شده است که سربازان و افسران اتریاد مذکور می توانند به مطالعه کتاب‌ها مشغول شوند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی با شرایط آثارخانه در کتاب مهمانان فخری سایه دست گذاشتند. تالار کلان بر هوای کاخ دیوشتیچ برای برگزاری چهاربینی‌های گوناگون حربی و تندرستی و دیگر همایش‌ها پیش‌بینی شده دارای 415 جای نشست میباشد. هر یک عکس و مصوره در این آثارخانه دارای اهمیت و نقش زیاد میباشد. در آثارخانه برابر ادبیات بدیعی صحوی اثرهای پیشوای ملت گرد آورده شده است که افسران و سربازان میتوانند از آنها به طور وسیع استفاده نمایند. تیاری جسمانی این یکی از سمت‌های اساسی تیاری جنگی می باشد. اگر تیاری جسمانی هیئت شخصی خوب باشد، شرایط خوب باشد، اگر باید تیاری جسمانی باید خوب باشد،
در همه روحیه وی بلند میشد، روحاً سالم میشد، جسماً سالم میشد. این به تیاری جنگی تاثیر خود را میرساند. با مناسبت 30 سالگی تأسیس یابی قشون‌های سرحدی در اتریاد تعیینات مخصوص پارک ماشین‌های زیره‌پوش نظامی، تالار تیرپرانی تعلیمی اینتراکتیوی، مشق‌های تیرپرانی مرکب پیش در پیش، تالار ورزشی و آشخانه بنیاد شده است که با تمام شرایط تامین میباشد. پارک ماشین‌های زیره‌پوش و حربی از زمره انشاءات نوبنیاد میباشد که در آن برای در حالت خوبی آماده باشی تیار نمودن تکنیک‌های مخصوص حربی متخصصان ورزیده صحابی جلب کرده میشوند. شرایط آشخانه اتریاد تعیینات مخصوص موافق به طلبات زمان ساخته شده، در آن برای آماده کردن خوراک‌های بالذات شرایط سازگار تامین. 28 مای در کاخ борбад асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати 30-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон иштирок карданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадӣ, намояндагони сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварро ба муносибати санаи таърихӣ ва рӯзи сарҳадбонон табрику таҳният гуфтанд. мехоҳам бо ифтихору сарафрозӣ иброз намоям ки дар тӯли 30 соли сипарӣ шуда марзбонони мо қарзи фарзандии худро дар ҳимояи марзҳои муқаддаси ватан модар ва давлати соҳибихтиёри тоҷикон бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва бо шуҷоату далерӣ иҷро намуда ин рисолати хешро ҷавонмардона идома дода истоданд. изҳор доштанд сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон. ضمن سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از کارنمایی و جان‌نثاری‌های فرزندان شجاع تاجیک مثل مقنع، شیرک، سپیتامن، دیوشتیش، تیمور ملیک، واسه و ده‌ها و صدها نفران دیگر که در طول دوره‌های گوناگون تاریخ تاجیکان برای حمایت مرز و بوم سرزمین اجدادی مبارزه و جان‌نثاری کردند یادآور شدند. با اندیشه پرزیدنت کشور حمایت وطن و مرز و بومی آن از ازل در تار و پود ملت سربلند ما سرشته شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درباره دوران نهایت حساس و مرکب تاریخ نوین کشور اندیشه‌رانی کرده. ابراز داشتند که قشون‌های سرحدی ما از اول روزهای تأسیس‌یابی تا امروز همچون ساختار منظم و مجهز در خط پیش مقاومت و مبارزه بر ضد قاچاق سلاح و لوازمات جنگی و مواد مخدر، سلاح و مهمات جنگی و ویران کنندگان نظام سرحدی دولتی قرار دارند. تأکید گردید که با درک اهمیت مخصوص نیروهای سربلندبانان حکومت کشور هنوز از آغاز تأسیس قشون‌های سرحدی دایر به فراهم آوردن زمینه‌های معاصر معیاری حقوقی، تحکیم اساس‌های مادی و تکنیکی، بنیاد و نوسازی و تجهیزانیدن اینفراستراکتور سرحدی و آماده‌سازی متخصصان کسبی تدبیرهای زیاد عملی نمود. امروزها برای مرزبانان تمام شرایط مساعد پیشبرد خدمت، مشق و تحصیل، زندگی، استراحت و ورزش مهیا میباشد. در این سمت سهم صاحبکاران باننگ و ناموس وطنی هم بسیار ارزشمند ارزیابی کرده شد. تامین قشون‌های سرحدی با تکنیک حربی نیز سال به سال بهتر و مبلغ‌گذاری به این مقصد منتظم زیاد می شود. دولت و حکومت کشور خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی را برای جسارت و جان‌نثاری‌هایشان همیشه با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های نظامی سرفراز می‌گردانند. با نظر داشت اوضاع زود تغییر یابنده جهان، حکومت کشور و رهبریت قشون‌های سرحدی از سرور دولت محترم امامعلی رحمان سپارش گرفتند که برای باز هم بهتر نمودن شرایط زندگی و خدمت، آماده کردن کادرهای جوان و تأمین جزء و تام‌ها با تکنیک و تجهیزات مخصوص منتظم چاره‌جویی نمایند. رهبریت کمیته دولتی امنیت ملی و قشون‌های سرحدی وظیفه‌دار کرده شدند که کار را در سمت مکمل گردانیدن هیئت شخصی قشون‌های سرحدی با کادرهای بلند اختصاص باز هم بهتر به راه مانند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که در وضعیت پیچیده جهان امروز مسئولیت همه ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق و خصوصا مرزبانان دوچند می‌افزاید. آنها باید بیش از هر وقت دیگر زیرک و هوشیار باشند و آمادگی خود را همیشه در سطح بلند نگاه دارند. در فرآورد سخنرانی پرزیدنت کشور با اعتماد کامل ابراز داشتند که خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی صداقت خود را به وطن مادر و خدمت شایسته، تکمیل پیوستن دانش و ملکه کسبی، مدنیت بلند شهروندی، جهانبینی سالم، زیرکی و هوشیاری، جسارت و دلیری، پاس داشتن ارزش‌های ملی و از همه بالا گذاشتن منفعت‌های دولت و ملت ثابت می‌نمایند.
ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати таҷлили 30-умин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо барномаи рангини консертии устодони санъати тоҷик ки таҷассумгари дастовардҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ мебошад идома ёфт. бинандагони гиромӣ, барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд. бо мо бимонед.